Vidi, brate, auto je top, nema tu šta. Sve kao što si napisao u oglasu. Ali ti nemaš toliko para. Evo sad, sve da istreseš tu, ne možeš ni 16,5 da skupiš, a kamoli 18 koliko ja tražim. Jeste, vidiš, drago mi da me razumeš. Ja bi možda nekako mogao 17 da skupim. Kaže, možda bi mogao, ali... Žena ti je trud, a već imaš vjerojatno 2 djece. I sad ono malo što si imao, ti si potrošio na porodicu i na ove preglede dok žena nije radila i tamo vamo, amatori roditelji bolesni vjerovatno. I ovo malo što ti je ostalo ti je za kašice sad kad se rodi dete i sad eto i dete od usta da odvojiš. Ne možeš više od 17 da skupiš nikako, ali tako? Jeste, sve je tako. Drago mi da me razumeš kao muškarca. Plus na sve to. Imaš 2 kredita, vjerovatno, u 2 banke, a 1 platu primiš, tako? I sad kad ti se odbije to, ove rate za telefone, mikrotalasne, bojler, veš mašinu, ne ostaje ti ovo starije dete na ekskurziju u Soku Banju da pošalješ. Brate, alo Vera, ja ću tebe za kuma da uzmem. Pa kako sve znaš? Vidi ovako, brate, znači ti si mi 7. jutro sa istom pričom. Nemate hleba, nemate struju da platite, hoćete džipa da vozite. Nije ovo za tebe, ljubim te. Idi pogledaj neku korsu, molim te. Bi moglo ovo što je niže, čisto dete da pošaljem, da vidi Soko Banju.